Africa TV bafowethu siyanibingelela siyanemukela bafowethu kwi-channel yethu bafowethu eniyaziyo yabantu ye-South Africa ye-Africa yonke jikelele bafowethu emaningi ngibona ke ngihleli nalentokazi niyazi ukuthi sizosusa umsindo sinyakazisa abantu amadoda ahle kodwa amadoda ahle kodwa bayesesibona khosa yazi ukuthi izohlatha umfazi asuze iningi imphume ezikhuluma makomenti mama asikubingelele sikwamukelela kwi-Select Africa TV siyajabula kuba nawe futhi namhlanje. Amen, ngiyabonga kakhulu baba wami, ngiyabonga kakhulu. Engicabanga ukuthi ngibonga kakhulu nje ngibonga nanomsebenzi wenu. Nunyusile kakhulu umsebenzi wami. Lapho ngathi ngiqala ukunibona nganganethemba kahle ukuthi labantu asebezofika kumina etendeni lami emakethe bengangazi bethi ngifunwa abantu abathi bafuna ukuthi bethola izinamba zami bazongithatha futhi bayangisa nami endaweni engayijwayele ema-office amakhulu. Hey ngaxakeka nje kodwa ngathi hayi shuthi njengoba ngigezile umsami ngangenisa abantu abadala mhlambe sekuyikona kuvuleka komsebenzi kanti ukuvuleka kwawo ngempela ngoba hayi nali ijalidi liyazisho akusho bona kusho lona ijalidi mhlambe mabeqeda ukwenza lo msebenzi wabo nje asebeze bafika straight esigodlweni bazonishuthela beqala ukungithatha nje bengisale ema-office abo nganginalo round ongala netin house kodwa manje hey sekuyijalidi nami sengiyalesaba ngathi impela hayi umuzi womnumzana othile kanti hayi umuntu wesifazane nje. Mawami siyathola kakhulu ihlekiso ukuthi wawuthuka nje futhi ungasethembi sinjalo ke asibona abantu abayiphakamisayo masisebenza siyasenza iqiniso nje ukuthi umuntu simenzele iqiniso sikwazi embizeni yamadodo ukuthi umhlaba umfazi azasuze namhlanje impilo yakho siyibuka ikhula ngenye indlela futhi umsebenzi wakho siubona ukhula ngenye indlela nangendlela izinto ozenza ngayo ziyakhula asisagcini ngembiza kuphela. Siyakhula senze okuhlukile babuke be-Select Africa TV umama uzosixoxela namhlanje ukuthi yini le asifisa ukuthi asibekele yona asekhule ngayo kakhulu manje masithatha usibeke. Hayi mina engingakusho nje okuyikona okuye kwangikhulisa kakhulu ebengiloke ngikubalekela ile ngubo le enibona sengigqokile manje seyikhona nakwezinye zezimoto zomsebenzi. Bengibalekela kakhulu ngoba bengitshela ukuthi mhlambe kuzothiwa angiyothwasa noma kanti ngacela kubona ukuthi ngicela ukuthi bangayi kongithwasisa kubantu ngicela ukuthi ngithwasiswe yibona. So kuthe mabe ngigqokisa le ngubo kwayimanxa ugogo ozala ubaba esho ukuthi njengoba bengimbathisa le ngubo hayi ngoba yini ngazalwa ngibethe. Yes. Bathi ngazalwa ngibethe ubaba ubengakaza ngitshene uma ubengakaza ngitshene ubaba ke akasekho ubaba ubengimela ngokhamba olumhlophe ekuthiwa ubulawu bomhlophe. Yes. Lobo bulawu bengifike ngikushaya 7 days ngisemncane nje ngikhule ngabo kuthi emva kwa7 days angingenise kubulawu bovu angishaye 7 days aphinda angiphindisele kumhlophe angishaye 7 days. Ngitshela ukuthi hayi into nje yenziwayo into enziwa njalo ngiyaphahla ngikhuhle ngogwebu labo lokhuza lobulawa ngifake bonke indawo athi ngikuhloshe ngamakhala nangomlomo. Lobo bulawu kuthe mangabe ehamba babe emhlabeni mina ngase ngingabi naloko ulwazi lalobulawu ukuthi kwenziwa kanjani kwenziwa ndlelani noma futhi wangangiqhubeza kuloko. Ngiyacela lapho uma ekhona ngoba uma sadukelana naye wahamba ekhaya ngoba sekushona ubaba wahamba ekhaya waphindela kube Eastern Cape. Ngiyacela la ekhona ukuthi abuye umuzi uvukile manje intombi yakhe ihamba ngezimoto manje ngisizwe ukulungisa umsami ngasizwa abaka Select Africa TV ngalomsebenzi. Engisho ukuthi ukulungisa umsami kusho ukuthi ke ngayigqoka ke le ngubo mangigqoka le ngubo kusho ukuthi umsebenzi ubukade uvulekile vele wale ngubo ukuthi ngilungisele abantu umsami. Kusho ukuthi ngithe mangiyilungisa futhi umsebenzi wokuvula umsami ngathothi abantu bayalungelwa kangangoba kunabantu asebezi bethi mina ngiyathwalisa angithwalisi mina. Abantu abasondelene nami ngibanike nje izinto zokugeza umsamo ngibanike imithi yokuthi bazihlambulule bazigeze balahle lamadlozi lawa angalungile noma abanye bayibakhale ukuthi umuthi wami lo ukususa leli dlozi elingalungile
uyancinza usho ukuthi uqhathulula lamakhizana izikhwama ugeza lezi zikhwama ezingcolile zabantu abadala ongabazi nobaziyo ababethakatha bephatha imithi emibi engalungile izigeze ke lezi zikhwama kufuneka ke egcineni kodwa uzigeze bese uyozilahla. Ukuyozilahla ungayozilahla esihlahleni noma uyozilahla somewhere noma entabeni noma kuphi bese ngiyakuhlambulula mina bese ngiphinda ngigeza ke ngamanzi a clean lokho ke sikwenzele emfuleni ukuze ugezeke uhlambululeke bese sikwazi ke ukuthi sesiyolungisani ikhaya lakini masolungisa ikhaya ke siqala ngokulungisa igceke sixoshe lemoya emibi egcekeni lemidliwa le idlozelibi silixoshe egcekeni kini bese sifaka ke abantu abadala ukufaka kwethu kwabantu abadala mase bengenile abantu abadala bese ngiyakwazi ukuthi ngikushiye nalolu khamba lolu engilinikwe ugogo ukhamba le khuzana lobulawu lobumhlophe nobubovu lobulawu lobu ugogo uthema engiphathisa lengubo wathi bubizwa ngokuthi isambulo. Isambulo lobulawu lobuyasiza uyazi kungivulele izinto eziningi bengingazinakile ngendlela obusebenza ngakhona umuntu nomuntu ngisho noma ngabe kuthiwa awulona iwele noma awuzalwanga wembethe uyakwazi ukuthi mangabe imithi ngakusebenzeli usebenzise isambulo ubulawu bumhlophe nobulawu bovu uyakwazi ukuthi ukusebenzise futhi ungathi mawukusebenzise ngathi ungakuhlanganiselwa umuntu okwaziyo. Yes. Ungaya kunoma umelaphi wendabuko akuhlanganisele kona lobulawu. Ukwazi ukuthi ukusebenzise uma usebenzisa ke enza sure ukuthi awuhlangani nomuntu umuntu umuntu wesifazane awuhlangani nomuntu wesilisa ngokucansi ucansi nje ulizile nje 14 days noma 21 days uzile ucansi ukuze izinto zakho zikwazi ukuthi zihlambululeke nokugeza labantu laba abaphuphunyelwa izisu abanye bazikhipha izisu ngokwabo ukugeza abantu abangcolile yasiza intelezi lena engihlanganisayo for ukuthi ngibageze lezi lokuyangcola lokuyana bese ke bengena esiwashweni begezwe ngisiwasho bese ke ngibashiya ke nesambulo ukuthi umuntu akwazi ukuphahla. Ukuphahla kuyasiza kakhulu uma umuntu osebenza ngabantu ngoba ikona okwenza ukuthi izinto zakho zivuleleke. La emzini yathi ngifike ngihamba ngetekisi ngigibela amatekisi kodwa manje senginemshini yami engihamba ngayo. Mfowethu siyabona futhi siyazi mfowethu imisebenzi wakho and muhle kakhulu abantu bayawuncoma okuchazayo nokucacisayo ukuthi kuyasebenzeka amagumede njengoba waqala ngembiza nje namhlanje usukwazi ukugeza abantu akuyona into encane yokugeza abantu magumede because ezinye zezinto ezenzakala uthola ukuthi abantu balihleze begeza but abasiza bengaphumaleli. Yes. Mina ke into edale ukuthi kube lula ukuthi mabevula indlela yokugeza abantu ukuthi ngiqale echibini nobaba wabantu abami besigeza abantu njalo kuphela kwenyanga sibageza olwandle. Kwakhuphuka lapho ke umsebenzi wakhuphuka kuthe ukuhamba kwakhe hayi ngagcila ezimbizeni kuphela ngawuyeka umsebenzi wokufaka abantu emanzini bengibelesela ngathi hayi ngeke ngoba manje akasekho kuyena owayeqalisile ukwenza umsebenzi wokufaka abantu olwandle ngcono ngikwenze sekuvuma bakithi. Nangempela ke sebengivulele manje ukuthi ngikwenze ngihambe wathi ugogo angiqale ngibalahlise izikhwama. Noma ngathi umuntu akekho umuntu obethakatha ekhaya akekho umuntu obenza ukuthi ekhaya fanele kodwa uthi ngibaqalise lapha ekubalahleliseni izikhwama zokhokho nezomkhulu nezokhulu nezogogo ababephatha izikhwama ezingcolile ngibalahlise bese ngiyabageza ngeimpande zami ehlangene nesiwasho bese ngiyabahlambulula ngamanzi ukuze umuntu izinto zakhe ziphumelele ngoba baningi abantu abathi sengigeze kwazi kwayikathathu sengigeze kwazi kwayika4 izinto zami azilungi abeze abantu ngizobageza ngiqale ngibalahlise izikhwama bese ngiyabageza bese ngiyabahlambulula kwazi ukuthi izinto zabo zilunge. Mfowethu ngiyayibona uyayibeka iyacaca mhlawumbe enye into ebuye ikhalisa abantu kakhulu noma ebahluphayo abantu iyona lento yengubo njengoba uke wayiqala wayichaza eqaleni ukuthi njengoba uyimbethe nje kuyimanje le oyimbathile iyavela lento ekhambeni kwakho noma ekukhuleni kwakho ukuthi kahle wathi wazalwa umuntu ombethe ungathini ngalonto mhlawumbe
leyo nto baba ibaluleke kakhulu ukuthi mawumuntu ukwazi ukuthi uyazi ukuthi ukuze izinto zakho zivuleke kufanele wenze kanjani. Mina njengoba ngisho ukuthi iminyaka yonke bengingazi, ngiqale ukuzwa ngonyaka odlule ngoba ngamukela le ngubo ukuthi ngizalwe ngimbethe, ngoba mawuzalwe imbethe isikhathi esiningi imithi ayikusebenzeli, iwasho futhi azikusebenzeli. Funeka uze ukwazi ukuthi ukhunyulwe leyo ngubo, kusho ukuthi njengoba ubona nje omunye umhlwehlwe usekhaya nangomunye la ngahlephula, omunye nangu ngahlephula ekhaya eMzumbe. Ngakwazi ukuthi kube khona engihlephulayo ngizosebenzisa mangila kulesi sigodlo sasala ekhaya ukuze ngikwazi ukuthi ngiqhubeke nokusebenzisa. Kubalekile mawuzalwe wembethe ukuthi ekhaya kini phinde kube khona okugqugquzelayo. Manje mina ngangena umuntu engigqugquzelayo futhi ngingazi lutho ngokuthi ngizalwe ngembethe. Kusho ukuthi ugogo wase eshoka ukuthi ngizalwe ngembethe, funeka imbuzi engqoqa. Kusho ukuthi imbuzi engqoqa ixubile okugrey nokumhlophe nokubovu, uyabo nje imbuzi exube kanjalo. Kwathi yona ezokhishwa umhlwehlwe wayo wembathiswe mina bese ngikhunyulwa wona, sengibhathiswa le ngubo engizosebenzela ngayo abantu. Wobona ngoba ngisho umuntu efika namanzi kumina, mengiwathandazela ethi umuntu unenkinga ethile, mengiwathandazela lo manzi kwenzeka into ebeyenzeka sisesechibini, sibaphathi basechibini, siphethe ibandla lapha echibini, uvele umuntu athi eyangisebenzela amanzi akho Magumede. Ngixakeke amanzi ewodwa engafakwanga ngisho nanokuyiswasho nje, kodwa athi angisebenzela amanzi akho. So kusho ukuthi into ikimi straight, ikumina straight, ngoba naku nje ngathi ngiyombatha ngangiphethelele ithusi nalesi sagila, hayi kwakuyilesi simbala ngoba besifunile, hayi ngangiphethelele ithusi. Mangiphethelele ithusi wathi umkhulu isagila sami nesikayihlo siyafuneka, ngathi mina hayibo izagila, wathi nesakhokho wakho isagila, lezagila lezi esakhokho samkhulu esikababa. Ngababaza ngathi baba ngeke phela wadlala ngami ngintombazane mina, ngizophatha izagila manje ngizoshaya abantu lezagila. Wathi hayi ukuthi uzobashaya, wathi uzobakhulekela abantu ngalezagila bephile. Lapho umuntu athi kubhlungu khona usibeke khona ukhuleke, ukhuleke ubize abantu abadala, ubize noNkulunkulu ukuthi akusize, asize nalomuntu akwazi ukuthi asizakale. So ngicela kakhulu uma umuntu athi ukuthi wazala wembethe, ngicela ukuthi sikhulisane. Noma ngabe uyabona ukuthi imithi ayikusebenzeli, ngicela ukuthi sikhulisane, umuntu akwazi ukuthi athole ukuthi why imithi ingamsebenzeli, ukuze athole usizo. Mina imithi beyingangisebenzeli, ngangendlela beyingangisebenzeli ngayo eMlazi nje, sike eMlazi besisebenza abantu baphumelele bethola imisebenzi, bethola imishado, kodwa kuthina kuvalekile. Mina ngisemlazi bengilala ngegwinya namanzi. Ngihlala egogogweni, leli gogogo ngilifaka indwangu kanje, ngithenga indwangu ngifaka indwangu ukuthi umuntu ongaphandle angaboni ngaphakathi. Ngoba iyenzeka lento yomuthi uthola ukuthi akusebenzeli, kodwa ukuthola ukuthi uma uhamba abantu sebekuchazela ukuthi no, wena udinga lekuthenini usebenzisa amanzi. Yebo, iyenzeka baba. Kokunye uthola ukuthi ivinjwa ukungcola kwegcekela kini, kokunye uthola ukuthi wazalwa wembethe. Uthola ukuthi noma uthi uyohlola baba izinto zakho aziveli, uthi uyafika kumuntu ohlola yathi ayasixoxa, athi inkinga yakho yini, athi kabuze wena. Kanti wena uze ngoba uzohlola ufuna ukuza ukuthi inkinga ikuphi, manje yena sefuna ukuthini kube wena umchazela inkinga yakho. Awusangihloleli uma wenze njalo. Uyayibona lento singoba sewuqale wabuza kumina usuyangisenga. Uyayibona leyo nto. So mina umuntu oze wangihlolela, ngingasho nje ligcwala ukuthi abantu abangihlolelayo mina umuntu onohlanga. Yabo umuntu onohlanga, hayi kungisusa phansi ayongifeza phezulu. Ngeke ngisho ukuthi ngoba yini, ngoba nami anginalo ulwazi, kodwa umuntu onohlanga ngisho ukuthi udlula phambi kwami kanje uvela phefumulele phezulu, asha awubamba umoya ngidonse, abuya azokhuluma nami ukuthi hayi ngeke inti kanje, ngisho ngithi hayi, kusho ukuthi abantu abangibethe banohlanga. Ngoba abantu abangibethe ogogo bami babe nabalusi.
babe nabalozi ingakho bengiholele kule ndawo ngoba iseduze umhlanga ngithi uyazi impempe yogogo ukuthi yakhiwa ngomhlanga impempe yabalozi le abayishayayo mabehlola ukuthi yakhiwa ngomhlanga ingakho bengiholele kule ndawo ngoba inomhlanga ukuthi ngizosebenzela endaweni enomhlanga ukugeza abantu ngibahlambulule ngiwashe nezikhwama hayi wayibeka caca mhlawumbe nje ngiba nale mfowethu angifuna ukukhohlisa leyo umsamo abantu abaningi mfowethu bayawenza umsamo uthola ukuthi umsamo waba ulungi mhlawumbe akesidlule nakuyona mfowethu sesizobuye seyivale abantu abaningi bashawa into eyodwa mkhulu lapho emsamo uthola ukuthi umuntu uzokulungisela umsamo akakulahlisanga lezayikhwama zobaba mkhulu uthola ukuthi izikhwama zobaba mkhulu zikhona mabesondela obaba mkhulu ngesikhathi ezofaka labantu abadala emsamo basondela nalabo ababeganga basondela nazo lezi zikhwama uzolunga kanjani umsamo wakho besondela nezikhwama zokungcola ngoba fanele aqala ayobalahla emfuleni abathathe bona ayobabeka esihlahleni esithile abanikelele bahambe baphume kuyena nezikhwama zabo manje ukuthi bavuma ugezeka bagezeke bese yobahlambulula emfuleni ohambayo bese buya ke esezobafaka ekhaya ngeke uvele ubafake nje kanti kutholakala ukuthi umsamo wakini ungcolile yena usezobafaka bengcole benjalo agcine ngokubahlambulula ngaphandle kwegceke engazange abalahlise leza zikhwama kunjalo ingakho ukuthola ukuthi umuntu uselungise umsamo 2 times or 3 times kubantu abahlukene kodwa akulungi lutho ingakho ke ogogo bayilungisa lento kukaningi nakhona ukubalekela ukulungisa lo msamo benginikeza abantu ngibathathe ngibanike omnye ubaba benginikeza abantu ukuthi angibalungisele umsamo okubaba nje engigcine ngaye wase Pretoria eGoli engigcine ukumnika umuntu ukuthi ayomlungisela umsamo utheme efika kuyena utheme eqale elungisa igceke hayi wathi uyahlulela wathi cha kusho uyena lo baba kuyena obefuna mina wathi ngeke wathi mina kuthiwa angilanda uMagumede yena ozongilungisela umsamo wathi baba bethela igceke lami ushiye phansi kopho ukuthi manje shona khona wathi baba bethela igceke lami ushiye phansi umuntu kumanje abantu abadala balwa namuntu ekuthiwa akazolungisa leli gceke uMagumede not wena manje uMagumede ungilethela wena hayi ngabe sathi ngiyabhaquza ngishona ngapha nangapha wathi mina nginikezwe wena ukuthi uzolungisa igceke lami ngoba kubalekile nalapho ukuthi mangabe unikezwa abantu ukuthi uhambe uyobalungisela uziyele wena ungathumeli kubalulekile isikhathi esiningi bengithumela abantu abonje lento yokuba nokusaba ukuthi hey endaweni ethile ngiyasaba ukuyakhona endaweni ethile ngiyasaba ukuyakhona uyabona kanti abantu abadala basuke begadile njengoba besuke begadile nje kumele ukuthi mangabe uya kuleyo ndawo futhi wazi ukuthi kunabantu abagadile abazokwazi ukuthi bakumele hayi wayibeka yacaca iSelect Africa TV bafowethu inomama Magumede akagcinanga ngembeza namhlanje usesiza abantu uyabageza ulungisa imsamo konke okuhle bafethu akwenzayo mawami sesiyayivala manje ngicela awutshela abantu ukuthi bakuthola kanjani sibuyile sizosebenza mina nawe tshela abantu bakuthola kanjani hayi abantu bayangithola einambeni zami enye ithi 0717291413 enye ithi 0785593309 eyogcina ke ithi 0688872112 inamba zami lezo indawo yami ekhona itholakala emakethe ephansi kweBria station phansi kwebridge lasenyangeni enye itholakala kukhona Brie and Sour eGoli insizwa lezi zingisize kakhulu umsebenzi wazo muhle kakhulu njengoba zingifize zafika nalana ngoba ziyabona ukuthi umsebenzi uyakhuphuka kuthiwa lithatho semsamo limphose eminyango lithatho semnyango limphose emsamo hayi ngibonile nami ukuthi hayi in 5 years sengifana nomuntu okade afika la kule ndawo yasemzinyathi ngoba umunyaka ube munye nje ngixhumene nabo bekwazile ukufika kumina
kodwa izinto ngo2020 nje hayi ngase impela ngase ngiqeda nje ukwakha lana. Siyathoba kakhulu mama. iSelect Africa TV bafowethu njengoba mama echaza bafowethu siyakwenzela iqiniso sisebenzisane kube mnandi wena nje uyasithinta sikwazi ukufika kuwena sisebenze sonke. iSelect Africa TV until next time benginomagomede. Magomede ngiyathoba kakhulu mama isikhathi sakho siyajabula kumele ubanike phela inamba zakho abantu bayangihlupha. bafuna ungena phansi kwami abantu befuna ukuthi nabo ubalokhuzele imisebenzi abayenzayo abantu abenza imisebenzi yezandla bayafuna ukuthi nabo imisebenzi yabo ithuthuke iye phambili. Mawami siyathoba kakhulu futhi siyamuza umama njengoba echaza bafowethu zonke izinto imininingwane yethu isuke ikhona epage lethu iSelect Africa TV Facebook yonke into uyayithola lapha ayikho into ongayitholi. Senza sure ukuthi wena usidinga uzosithola nje khona ungena ku Facebook uthole page lethu iSelect Africa TV uzosifica lapho uzoyithola inamba uma uyasithinta thina sofika kuwena. Select Africa TV until next time. Danko. Siyabonga. Siyabonga. Yeah.